karena mereka adalah anak didik kita selama mereka di sini. الوصية الثالثة لكم أيها المدرسين والمدرسات مراقبة الله، لا تتأخر عن الدرس، لا تخرج قبل الوقت، لا تغيب، لا تضيع الوقت على الطلاب في الجوال، راقب الله في تعليم هؤلاء الطلاب. Dan wasiat yang ketiga kata beliau, senantiasa kita ini berada di dalam pengawasan Allah. Jangan sampai kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagaimana kita hendaknya senantiasa jangan kita ghaib ataupun tidak hadir di dalam mengajar. Jangan kita terlambat di dalam mengajar masuk kelas, dan jangan juga kita keluar dari kelas padahal waktunya belum waktu keluar. Dan lain sebagainya daripada hendaknya kita berada di dalam senantiasa di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. استخدام الجوال وقت الحصة لا يمكن لأن الله ينظر إليكم أنتم في أمانة مع الله. Jangan memakai HP, main HP ketika antum lagi mengajar, karena sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Amanah kalian di saat itu sedang mengajar, sedang mengawasi daripada santri. Jangan kita lalai daripada penjagaan kita dan perhatian kita kepada santri. إذا رأى الله سبحانه وتعالى هذه الصفات الثلاث أو الوصايا الثلاث الإخلاص والقدوة والمراقبة لله صب عليكم رزق منه سبحانه وتعالى. Dan apabila kita melaksanakan, mengamalkan wasiat yang sudah kita sebutkan tadi, yang sudah dia sebutkan tadi, ikhlas. Kita harus ikhlas menjadi qudwah, panutan bagi para santri kita, dan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan ketika ini benar-benar kita lakukan dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus, insyaallah rezeki dengan sendirinya akan datang secara luas, lancar dan barokah. لا تخافوا من الرزق. يا دنيا قال الله يا دنيا من خدمني فاخدميه. الرزق يأتي لك لكن إخلاص في خدمة الله. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai dunia, apabila ada seseorang yang berkhidmat kepadaku, maka khidmatlah untuknya. Barang siapa ada seorang hamba yang dia tadi membantu saya, membantu agama saya, maka bantulah dia. Dunia yang akan datang kepada kita. فلا تخافوا من الرزق. الرزق بيد الله. Jangan takut akan yang namanya rezeki itu di tangan Allah. نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله كمال الإخلاص والقدوة إن شاء الله والمراقبة لنا. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita para guru, ustazah, Allah jadikan kita para pewaris Nabi Muhammad SAW yang ikhlas. Amin. Allah Subhanahu wa taala panutan daripada anak-anak didik kita. وأخيرا احذروا من النفوس. أنت بيات الشيطان يوسوس في نفسك أن فلان تغتاب فلان من المدرسين أو مدرسة من المدرسات تغتاب واحد من المدرسين. لا، احذروا من وسائس النفوس وهو النفس. التحابوا، ترابطوا بينكم، أكثروا المحبة بينكم، الله يثمر لكم الخير في طلابكم. Yang terakhir kata beliau, hendaknya pesan beliau kepada kita semua, juga para tuan-tuan guru, ya, jangan sampai kita ini satu sama lain saling menjelekkan. Ya, jangan kita diwaswaskan oleh hawa nafsu kita, dibutakan oleh hawa nafsu kita, sehingga ustaz yang satu menjelek-jelekkan ustaz yang dua. Satu sama lain saling menggibah, saling menjelekkan, saling mencela, saling caci memaki. Begitu juga dengan para ustazah. Jangan yang ustazah yang satu menjelekkan ustazah yang dua, ustazah yang dua menjelekkan ustazah yang tiga. Satu sama lain jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencaci maki, jangan saling menghina, sehingga di mata para santri tidak akan pondok pesantren ini bisa maju dan anak-anak santrinya bisa menjadi para ulama dan orang-orang yang soleh yang mengamalkan ilmunya. Kalau bukan ustaznya itu kompak, maka jadilah kita ini orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. كلما حصل بينكم من الإشكالات لا يعرف الطلاب هذه الإشكالات، أنتم فقط تحلوها بينكم وبين الطلاب. لا يعرفون أن المدرسين متشاكلين في النفوس. Hendaknya apabila antara ustaz, antara pengurus pondok pesantren itu terjadi permasalahan, ada masalah, ada keributan bersama mereka, jangan sampai di hadapan murid dan jangan sampai ada murid yang tahu. Cukup antum semua antum selesaikan dengan baik-baik, karena kalau apabila murid sudah tahu maka jatuh harga diri seorang guru. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا في تنازع بينكم خلاص العمل يفشل كله ما في فائدة. Karena Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian saling bermusuhan. Kalau sudah bercerai-berai maka pasti akan rusak. نسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله.
والفتوح والمنوح، صلاح القلب والجسد والروح. بارك لكم ان شاء الله، بركه شيخنا في هذا المعهد، رزقنا منكم كمال الصدق والاتباع لنبي محمد. امين. نرزقنا فيما نقول فيما نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. امين. والحمد لله رب العالمين. امين. Semua yang amal-amal yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dan semua santri-santri yang ada di daerah ini dan anak-anak kita baik laki-laki perempuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dalam memahami ilmu agama, dapat memahami daripada ilmu agama dan memahami dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita memberikan kesehatan dan afiat di dalam diri kalau saya sampaikan dari kita. Jadilah kita itu panutan sebagai daripada santri-santri yang kita. كلما تريدونه من الطلاب يفعلونه اولا افعلوا انتم، كونوا قدوه لهم. Setiap sesuatu yang kita inginkan santri itu mengamalkannya, maka terlebih dahulu kita sebagai qudwah, sebagai panutan mengamalkannya terlebih dahulu. فإن كل طالب يتربى على أيديكم، يتعلم على أيديكم سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، ثم يخرج داعي إلى الله، دعوته إلى الله لكم، حسنات لكم في صحائفكم عند الله. Setiap apa yang dipelajari oleh para santri semua daripada antum-antum semua, sehingga mereka menjadi sosok ulama, menjadi sosok pewaris Nabi, sosok dai yang mereka nanti keluar dari pondok pesantren ini, mereka berdakwah di mana-mana menyebarkan ilmu. Ketahuilah sesungguhnya insyaallah antum selama mereka berdakwah, selama mereka menyebarkan ilmu, selama mereka menyiarkan daripada agama Islam, antum semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. وبالخصوص المدرسات أهم وصية لهن تربية الطالبات على اللباس الإسلامي، على لباس سيدنا فاطمة الزهراء، على الأدب مع الله، على الأدب في الجوال، على الأدب في كل حال من الأحوال. Dan wasiat beliau juga kepada para mudarrisat, kepada para ustazah, hendaknya antum juga jadi qudwah, panutan para santriwati di dalam akhlak. Ajarkan mereka akhlak, ajarkan cara mereka berpakaian sebagaimana pakaian Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ajarkan mereka bagaimana adab daripada adabnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. فإن الطالب والطالبة عند تخرجهم من هذا المعهد إما يكونوا حسنات لكم أو سيئات عليكم، لأنكم أنتم السبب في التربية. Karena setiap santri yang keluar daripada pondok pesantren ini, kebaikan yang mereka lakukan ataupun sebaliknya kejelekan yang mereka lakukan nanti ketika mereka keluar dari pondok pesantren ini, itu semua nanti kembalikan kepada antum. Apabila seorang santri tersebut لا تريد شيء من الدنيا إلا رضوان الله. Yang pertama kali wasiat yang beliau berikan kepada kita semua adalah ikhlas. Jangan beramal sedikit, jangan beramal kecuali dengan ikhlas. Jangan kita lakukan sesuatu kecuali kita harus ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengharapkan sesuatu apapun balasan dari manusia. فلا تأتي إلى هذا المعهد أو غيره من المعاهد أنا أريد فلوس، لا، اطلب رضوان الله ثم تأتيك إن شاء الله الدنيا كلها. Jangan sampai kita datang kepada satu daya ataupun satu pondok untuk kita mengajarkan ilmu yang kita belajar, yang kita dapat selama kita pondok, selama kita belajar di daya ataupun di pondok-pondok pesantren, yaitu kita mencari uang, mencari kepentingan duniawi, maka jangan sampai kita terlibat di dalam pikiran kita dan tujuan kita di situ, melainkan kita yang tujuan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rezeki ataupun uang tersebut akan datang dengan sendirinya. كونوا على يقين أنكم كلما تعلمون، كلما تتحركون يا مدرسين ومدرسات، كلما تربون الطلاب والطالبات، النبي محمد ينظر إلى حركاتكم وإلى سكناتكم صلى الله عليه وآله وسلم. Insyaallah setiap gerak-geriknya antum ketika antum mengajar para anak-anak didik antum, ketika antum mendidik para santri yang ada di pondok pesantren sekarang, di mana antum berada di pondok pesantren, antum mengajar, antum mendidik para santri, para pelajar ini, sungguhnya insyaallah setiap gerak-geriknya antum dipandang khusus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكونوا الوصية الثانية كونوا قدوة لطلابكم في الصدق، في الأمانة، التواضع، في الأخلاق، في الآداب. Dan wasiat yang kedua setelah ikhlas, maka jadilah antum menjadi qudwah, panutan oleh baginda Rasulullah. لا توجد وظيفة في الدنيا عند الله أفضل من تعليم عن علم الله وشريعته. Insyaallah kita didapati amalan yang paling afdal di dunia ini sebagaimana الله يجعلنا وإياكم متحابين في الله. dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan kita ini orang-orang yang saling mencintai karena Allah. لأن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر النور.
أنتم المدرسون والمدرسات أنتم قائمون بوظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. جزا الله وجزا والدته نسأل الله لها إن شاء الله زوجته إن شاء الله نسأل الله لها مع الصحة والسلامة والتوفيق والرضا والرضا. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dari nikmat Allah kepada kita semua, dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Muhammad Abu Muhammad Ali Abu Bakari dan serta keluarga besar beliau, juga kepada istri beliau, dan mudah-mudahan istri beliau ini diberikan kesehatan walafiat. نحن زرناكم في الله ومن عند الله. Kami berziarah kepada Antum ini